Kajing puli na kitab Ezekiel nong itul pa galenong gabalay pinyo gadikhat arpuwe hidup arpupra. Ngan sa siya may gikon Israel na panagijay banreo siya giba kilalek. Bat ngan salum lang iki nakaleng saudong nang ta ngan sa lambiang iki siya kari jong kihi. Bat ngan sa pelong iki kaway kajay banreo hakari. Halor kilom ke Israel bat wayus iem unsalong iem halor jong ki baro. Bat kenom ya patsyu arjay banreo. Bat enom pia shu yaki haki arhima kenom pentingit shu yaladi deki blay thau jengki bat kiriti ba isai met jengki ni deki pop jengki henry ngan sapelai yaki na kajing pailandat haki ba kilaham bat ngan sapen kho yaki bat ken salong ki pat jonga bat ngan salong ublay jengki usyakri jonga David un salong usiem halor jengki bat ken sadan wayu nong syarai kin sakongo iki hukum jonga bat kin husiar ban rakhe ki an jonga kin sa syong hakari ha ka bagi departemen jong pi kila syong kari bangala ai ha usyakri jonga Jacob maki bagi khon ki ti jongki bat ki khon ki kseu jongki kin sa syong junam hangta bat usyakri jonga David un salong em jongki junam ngan sei te ka jutang ka jingsuk bat ki kan salong ka jutang ka bane junam bat ki bat ngan kerkui ki ban penroi pan pare ki bat ngan buai ke temple jonga hapreng jengki si junong ka jaka syong jonga kan long bat ki bat ngan long ublay jengki ki pat kin long ki pa jonga te ki jai ban reu kin satep bangau trai ngan kentang ngapan kentang eu Israel haba ka temple jonga kan don hapreng jengki si junong kaktien jong utrai kasam na uprofet Jeremiah utrai un sumaringi kumba sumar unang syarai ialah kilang bron tos ngabi kaktin utrai pi gijai benriu bat topen benah yaka hagi deuleng nong ki basya jengai to ang utawa pensapret u Israel un salum lang ya u bat un sesumari u kumbali unang syarai ialah kilang bron utrai un sasumaringi kumba sumar unong syarai la kilang bron naba utrai la suspa u Jacob barulah pelai emi unakti ki baklain bor palat u ken sewan bat ken serwai jam hakliar ulum Sion bat ken sapu umut halor ki jing bha jong utrai un sasumaringi kumba sumar unong syarai la kilang bron hangca ki thei samla kin se kemen ha ka jing syad mat kirang samla bat kitemen kin subha ngan sepen kala ya kejing yam jiki sya kejing kemen ngan sepen tengan iki bat ngan sa ay iki da kejing subha ha kajaka kejing susi turain sesumaringi kumba sumar nong syarai ialah kilang bron kejing puli na gospel bakot kat kum uyo ones kala nong bakhat way kat khot sa pusan hadu san punyo bon ki ju ki balalej bat kamaria kaparau Lazarus bat ki balayo i ya ka bau Jisu lale kilanget ya u Henry Ladon naki ki balalej syari ki pha syaki parisi bat ki balayat ho haki ya kata ka bau Jisu lale kumta kileng do orang ba bat ki parisi kilelom ya ka dorbar bat kila ong ayungen yale namarune brio la pen i bon kita kishin nadangi sya buun le mon hakani karukom baro kin hinget hu bat ki roman kin wan bat kin penjot ik jaka bakho jungi bat ya ki jai benriu jungi Henry way naki ukayafas balalong ulang do orang ba ha kata senam long haki phim ya tebi ai ru em phim su tho baka mentoy pi bo way breu un yap nak bantau pai ba bat baka jai benriu borok ka way karom jon syam la ong ya kani naladehi Henry bau long uling do orang ba hagata kasenam lithu lepa bau Jisu udai banyam na kabanta ki jai benriu bat tang na kabanta ka jai benriu Henry ban lom lang shiken hun iki khon ublai ki bala sapret keleng kumta na do kata kasngi khet shikhet kelai sla ban paniam no u namar katau Jisu syam la lechu ban haba pau pedeng jeng kiju Henry ulale chakawai kanong kendong
hajan kari kenja. Syaka senong ba kerteng Epriam, bat ula saang ta berkisenran jung pas kha jung kiju kalajan, bat bon kibriu nano kendong kilai si Jerusalem masua ke paskha, pen ko yalati. Kilai wat Jisu, bat kilai keren para maki kat ba kidang yalom ha ke temple, pi berkat kumno, ba unamuan syaka jing kawai paskha. Kileng dorang ba pergi parasi kilai mi hukum, ba lada don manu betip hang no don don ajing tip iki kenang pekin dobla ban kem yu ke gospel jemutrai.